ye wo Kristo mu a obi betu ato odu wo yi obi wo e de nyum so nnentofo no de eye simple simple yes and you want share sisi a obi du be kwadro so bekum na se nnentofo bebere wo ma wuwu ani wo mo ayi kuma wudufo wo mo yi sini mu ne ade yes fa ya duto we be yi wo ayi ma ke wo se bonsu anu to nyum pa so ka no o se bonsu ono ne de nya duto obi na kun no kwa me na me ka kero edi se o mo yes a ani just blessing wo nyina yie ani wo nyina no mo mpa ye yo na for any adofo mema obibia akwaba ede eba so much GHS so woni aba ekwesi kapane nso minimu edi ehye yi ewo eye Ghana wahala dwumedi yi eso na ene dey ensem aba beto apono so se de yen enyuntofo awo mo de wo mo enye secular musicians for na make omo ase nemo aye gospel at ease for you ye nua ba ye bia wo mo ababa bedan ye suban ne ye bi edi a ekoso wo mo anyunto mu achete wo kade efa ye ne nkrofo anase ne mfefo anyuntofo na ho ebi a chese wo kire mu krampo no na chese ye bosum so eduro su nyina no ebinom ekona ebusuafo mitwa me ho aba me ba me din sene mu nchemu ebeba besom Sanso emamo akwaba ebiem Apostle Ajuman Prempe adudo nanim ne se God's Watchman ne asafo awoda ano enso eye the Bible Church of God 7 day wa enkanka so Tuba Junction ena eteminsa enifa so amene no ebetwetwe enkomo Apostle mema wakwaba ya me ankasa mba na ti se nyame adom me ho ye na wonso e Onyankopon don tumi nti me ho ye Asori mane asafuma mobia hoye Chris adom obia hoye can you train Chris so over fire including you you train rabbi Apostle Joyce blessing you abayi waba eye the oja ware Oba limelight na ase imprimpi said the woody kankai na warija ye mu krampo na ase no dodo na ede ehunu anim no anim ni kunu ne ma na upon say na warija ye sisi ye no like all the time ye nua bayi oba abonten no aba beka bibi oba abonten no abeka bibi last time oba ye was chese o have peace of mind afei o chemu se enye na wari a wajai na betimi asi na djuma ho kwan ene ne ekeka wo abekeka nsem bebre ka se ye ka ade ebeche na nensem a ene dai chese wasade aba abonten krampo kire se ya anyuntofo gospel musicians na krampo no wo mo no omo ndodo wo mo se de yehu wo mo no enduro su nyina eko soko nyina ewo na pese mi hunu se wo bi a wo bo nyamenyum eba ne sen e na wo kwa aduro so esa ede betu nyame eho adwom kwesi kapa nyame shapa bedase dase so ani adwuma pa mo ye ofidi kesi so amanfo
ehwe oh tuma mo ye bia bia do be bia so dwem ti ya men hira emmra mo so na de me titulu awurade tworo bia ni ewo nkwan mam cause wi ase ye be da na eja ahwefo mo nyina mesre awurade ya so dwem ma mo hwe no mo tie nyina no awurade nka mo ho ni mo chi yire no me ma nyina safoma nyina am chiachia mo yo ekuya apostle sɛ nyuntofo no etutu mu o mo tutu ye ho adu no kre enso mo gba awurade din sɛ ne anya mo Matthew 7:21 papa yesu sɛ nyo obi a osimi sɛ awurade enu nyina ene be kɔ soro ahemam na de we meja wo soro no apedie anyuntofo di nuro tutu ye ho adu na so wo kra ani adifo okra ya ekuta asam no ankasa na ye di mani pa omzu sa ne bi mu so ye abosum ebi di yatuma so cheze we na ubisa me no me hu adwiri me kakra na ga ye hu ne obi a woto no ayi nyankopon anye de wo di awurade din pa to no de kanye ni paketo o so na de ma ne basa ne se wo mu no sangrofo no wo ye pride okay ahmaso ena ho kire antan okay ena eni bre so na ekofa sa hantan ho kire eni ahomaso ni nyina ba so o mo ni bre wo ho ne ho ya ne o ye tete tan ho so ena o mo di yes adwuma no ti adwuma no de me da bia me ka see enwuntofo no bebre omu to nwum no e de apom sika okay e de apre edini se we obunya fame na se ni monya mo ni pani se o oto nya menwum pa ne ne de o ya de no address herete eni on pabo gina so e be se 18 inches na hye na wa dress kama wo bowura didi no de tonwum azunya awurade di na wo bɔ no ana wo dwene wo tonwum no sele be yankofo be dan e be tie ni atɔ no ye sika bebre ene obi susu won che anyuntofo no obi an so pese otimi akuya e be sene ama ena ama so pese wo sene abran ena kodwon so pese wo che kofi so tiasie okay enti eye challenge okay enom de wo hwe adutuo ade ba ko nyame mpem wo so wo mu ayenko soro ahememu wo ka Revelation 21 verse 8 ya wo se adwamamofo awaresefo abosomsomfo adutufo ani atorofo ne wo mu a yenka no kure nyina sangrofo ne nyina be ko oja so fi dare wo mu ani owubre no edi aduto we enye enko mahunu bi da hwe aminka wasem bi Ghana yawo footballer bi ya freno baba yara so what did he 1962 ne o ye West African Pele wo bo ball papa edi baba yara no bo has ya o se ja ko kotoko ofia no kwa ofia no kwa ena yati ane se wakonya accident kesie bi ewo am se na northern region o ba bi wo ko mun ko ba bi akobbo accident si ni nan nyina bubui timisi no emu ba ko na tone sa ne yati o Ghana baba yara ontimi mo bolu bio o da fa ko sa ko si se owuye oni edini dia to Kumasi Sports Stadium no so no ya de ba pandi se wo ye bibi ni se wo ya de a wo be ye hi obi ani brewo edi se wo nyina ye wo awurade di mu ana se aduru na ayi wo dia wo nkwa so ya wo nsu nyame baba bi na o se wo wo ko bosumo a won so ye kese ho na ko bo ho ban se wo wi ase nsu nyame dia ani ye so mo nsam ni ye
on ya me se no ene no osumbu nsam ni ye okay so ti ase edi baba yara o nya lori ase e ye duto eno o de ebubugu ho basa wan sori bio ko si so di wuye so ohun okay sa na tie wo bibiem asobo ko amu ye ko ba ni ade no se wo nyina ye wo Kristo mu a obi betu ato obu wo yi obi wo edi enyum so anntofo ne de eye simple simple yes and you want share sisi a obi ni ba kwadro so bekum na se ntofo bebre wo ma wuwu ani wo mo ayi kuma wudufo wo mo yi sini mu ni ade yes e fa ya duto ni e be yi wo ayi makero se bonsu anu to nyum pa so kan no kre o se bonsu onu ni de nya duto obi na kun no kwa mi na mi ka kero edi se wo mo yes a ani just blessing wo nyina ye ani wo nyina no mo mpa ye yo na se eya mpa se enkofo bi di ni na mu so de a wonye careful wa nyina no mo mpa ye mu adadie ni mpa bo ntimi no wo mko de mo de mbekere ko ma bo mpa wo mu anwu mu aya to ni adidie ni no mo ni ade ye life work si akesi ene mi ga jo so wo se obi wo ha anopa no nsie kosi awia dumienu wo ga so wonye fasting a wo he obewu ato wo he obewu ato so wo mu ni mi ye nyam sumsum titiri no akom tene mpaibo wo di ase ana do bo mpae awia bo mpae eni tambia no ye ndi na Kristo wo che mpaibo no wo hye se ye nyiri ya ho ne mo mpae ni ankon so hwem eno di to aso sumsum pe na honam ye mere Matthew 26:39 go yin o eno sumsum pe na honam ye mere ana meboa no kre eno wura dikas asam ne to ho because ye na mpabo ho ye din manipa edidie ni no nomo ni ade wiase ni die ni tin ya na se wo kọ ye wo bọ mpa ya na den enu omo so de anyum na no omo to enu omo amanfo hwe eni so ehwe wo no doso omo ye to no ayi owiase bo no Kristo mu o enipa ye hwe wo no doso na mbo he ni we kuntokwa we ni kasakasa ensembebe na no mi hwe ayi na ma brown showbiz no na ayi Lewin any funny face hele o ade anu mo cham to san makam sem gu mu ji hele ye kire yenim nyame edi anyema bi akwese wo mu tentan ye ho ahoye o ani bi o ni nyina na de ba ani na de ni nyina ba akua so edi o se o mu hwe yie o se wi ase no sika e beja hoko na na je o he fridge mi ase e be yi na yie o Saturday aname boa so hu okọ radio presenter mu a wo ya de pa aga na ha oka wo mu ya de no ene wo ya hoko Benedinyako ayi oyi movie ene wo wai oni ho so obi na tu na duo so obi na kun nu o so no ne kra da o said ani o no one knows but he's gone and everything you have in this world you will leave it here and go. Apostle. Because you came into this world nothing, so you shall go nothing. Apostle, not just say, yeah, share said the yemi abe in Casa Yemu etienne de also so dear come ya. Na a bit me about say, and I won't say, a year a tutu ya or munim say, a quite on bed first one base media yan, maybe or ma try some bear ma ebi anenum enko o ma try ya enko ye na say o mo try no a enye ye enti no mo share that the fa eye na wade so say eye ni kunu na manage ni enti ene eye the fa ne kunu side dia ye betimi enya ne fombo unhu ne say eye du tuto na bi na ama ene de ye mi abayi na wade etimi afri ne nsa na akua asam no obusa no ewiase 1 John chapter 2:15 to 17. Awurade say, Bible say, mu no wiase. Ana niam e wo wiase. Na niam e wo wiase nyina. Honam akono, aniwa akono. Ani asetrem ho ano, emfiri agya no. Na emum efiri wiase. Na wiase ni na kono, etwam akọ. Na de oye ade a Onyankopɔn pɛ no. Sa nipa ne tran da. Amanfo so e wo wiase na ye mpem saa ye pe wiase edi so pe wiase a wo be wu wiase wo ti ase
wo so pe wiase a yo obi wo a wo ko tie duro abene no obi tumi koma ye no ni nam ebene no no de ye n'adwuma na ni sika eba wo ye no hwe ye yi eni obi wo so wo ye adwuma ne saa na eni boni ni eni ehudo wo hwew enipa obi wo na ni ye nan ibi de nsia obi de nwotwe ensem wom enti wo nyina yi a obesa obi bia o metuma gua wa nya hwe abonsam de o ye kane no se wo tie ni a kane no na ka abayivo ni fie ni panko a ena otumi ese no obusuani ena otumi sewo o dia se ena nti sa bia mo bonsam se wa ye no general wa tete wa ye ne wa legalize no wa ye no international and national o dia se e di ba bia otumi fa e du no obi wo adwuma mo otumi to odu oh me say me boss bi a na me ye adwuma kuma say town and country planning department as a technical assistant your boss ba ko obi ye no duro train kuma say train kwa ene train ba no ko da kwa mo ni train farm so no ga oni pa onu an ko da ho ma train twi farm so kun se bibi na wa ke no bibi na president ga ni pa sabe wa twini mu da ho ya woni da ho no se train hu we obotuma ko da race no so amana ba pa enye bibi na epia wa kwa ni nyina ye kom no na bibi na epia no edi ewi ase no enye me pese won si so me pese ye hunu se blessing dia no enti na se edu tuo ni mu no krampo no na etimi aba se wa hwere na ware ane na pese ye hunu so betuma ye wadu ma obi bia ye basa okay eno so ho okay so bun sam de wo hwere se John 10:10 no papa Jesus say oba se wo bewia no asai no okum ana meboa no correct the Christ no so me bai mo nya nkwa no mo nya nkoso so hu wo wia no asai no okum on feva obia oni mobrohu amani pebia enti wa ware a wo se no wo dwuma wo se no wo wo mu so a no okun ato atwene heavy ho nkobi sabun nsem kun a heavy wo kopade no na beji wo because one sakra wadwene wo di ase emema sem ma sem ni ade enti no one san wadwene enti abosomoson Isaiah 44 no verse 6 going Bible kan pense abosomoson de eyenkwase asem okay eyenkwase asem so obedi busumochi because oni nkwa no amabi ni dia no se wo destroy nipa wo kwa obi wo kwa akobo nsam tem ko jiska sikaduro ni dia wo dia ma no na wo diskaduro o mo sikaduro na sika no de ma no so beji bibia filimo ene wonu so won pa kokko ene won pe odan se bonsam wono de sa ni ma niam de o de yede atwem ho o pe nipa ene nipa so won pa borani bonsam wo de borani ko ma na won pe wonyi ene won pe obi a o yare dabi opa de pa ene nipa na o pe no so no on pe nipa o ta no se ni go body atambo bebere be kwa kwaji sikaduro won pe nipa sam o ta no a wo de kwa won som wonyi na wo pe dia wo do no de wa kuma dam so wo di ase obi ti sa wo yere okay wo maame wo papa wo nua bi wo ba se bi a wo do no nipa wo do no wo busua mu no wo de no koma na wo agi ennan so de mpokura no wasa sesam bio onipa bi a wo ze wo beti ase obi ayira ana ondira akoso pa yeso obi ayira wo nipa de onam wi ase enam nkran Ghana kumase no mu etakura ne yenkura ase nipa de oyira sen enipa oyira sen obi achi no di na koye duro na no anga nja wayi takura de nkora yesa ye wayi ana nkora ye ko school ni na mtakura ni yetimi yira wa ate asamo wate bi plan isem da ni nyina wo mu de koma bonsam eye rituals jiska ji niema bebre na no kwa ho no na Ghana po nka wo di ase
and then when you are enti abosomsom ena ye adwuma enti na radio so television so na convoy besi wo convoy no wo yisika wo lotto number wo pesi adwuma wo bibia send ye wo da wo so da ye bone no ne ade brana memoa no aware spiritual marriage sunsumu yare na wo so da na jo a wo make say wo bai ana ba mai wo da na jo ba na ba mai wo ba na ba mai bi butu so be man so na no ba bi mu sepem ho da ye mu e di wo kika sa radio so asi ma sem ya no okay wonya na Dominica na ko wo ko ya bo se wonya wo afen wo be kire wo be ye okwese sa nyem be anyem bi odi ye rituals nipa spare pass me ade come dia ba Joyce blessing dia no e wo so ye careful me dia me kan chen se wo hwe yie na chankovo bi no kure se wo mo de nam pictures ni ade ya wo mo pese wo mo send dia wanyi wan hwe ye nyina ye ampa ba bi pa mfa wo metumi so asɛ no because wo ye nipa wo nya me chere wo ye nipa no ko ade bi bitumi si wa brabom ade sɛ wo yire ho do ma wo do ho ma Kristo na wo sha ho den e wo wuradim eti na wo kan first Timothy chapter 6 verse 10 going no wo se nye ne honam ni moja na enya ohun enya ye ne honam ani moja na enya se nye ni nipa no na enya e sumo to wo awomoni e wo soro mpanini ni tumidie eni enu omonya forces bi ho eti wo ye aduma hwehwe wurade akiri kwan God first won't that matepa onipa bia wo ye bibia put God first menyankopon ni wanim menyankopon ni kan eno na eniema be yie na wo tenase asomdwom na wo mfiri hia dodo onyankopon de ma wo wonsa aka anya se be ku atote be ku sa akokɔ be ku so odwan na abreche bi e wo wiase enti Joyce blessing won hwe ye Joyce blessing on hwe thank you nim se asofo atrofo mo free nyamenom na eye ne oma wenu ne nim se se de anyuntofo a wo ye nyame anyum wo nyina aka ho do wo ho adwum na se de wo se yesuro wo mo krampo chen wo mo tu wiase nyum mpo hwe akua ena esikafo wo wiase ena wo ye nya hunya de bebre no bet maka to se 85% sikani free nyame bebre sika nye papa woni bisa sika de ye sika de sika de me dem sense awurade frɛ me ade abeduru samre me nkonde biska no wasofo bi wo mo start dwumadie no a mo start no for cancer paro ene sika sika fo oboko ebeko jemu awurade si koton ade ohode nyina chama hiafo na wan fa ma wo mo a untimi so no na e di mo sikani so be kosura himem utiase e di sikani bi en kosura himem ewurade kan sa nya sikani etikafo nyina na en kosura himem wo doto no na be kobo nsam gem e bi se bi ni mutiri mo ode e na bi on so mu sikani ya pio onyankopon na di ade ama wo mo eno wo ho wo nya me che no mamu doto no a o kobo nsam ma me wata ho e wo poase I'm going to Mamma, the whole West Africa, one of Minister Mabonsam. Bonsam governor, or the whole West Africa, and Mamma, and Tiabayivo, Emotia, Yamo, this, that area, Nina, almost a Mamma, and dear, Pono, Umko John to me, can't West be moved to me pine. Not a can't them no call. I was in Nemo when I just as he so. What? I know your brother is powers of darkness. Astral well. Wiase bi wo pona. E pona se. Ne se pui. E poda ho da baabiano. E po so se asase o. Ayi kuta 2 test. Wo cham miensa e po e ye 2 e na asase ye 1. Okay. Wo dia se e bi kura se ayi asase ye kota. Oh, enti e pona ho e so papa. Enti ni me wo mu no, enye bi na wasase so. Wo dia se enti ma ayi tumi bibi ho. Akwe wutia hwe senka bibi ni ho no a ke dan ke ntupum wuda sama mo kenyine wase ya no wase che ya no kure ba wuda no wa tupum
what's that the crossbar bia as a chire no lock ho wo puma nyina wo lock no ade di na otutum dai se suro usuro bibi ni wanka wo batutu apostle ye de ensem no eba na wie na ye wo man ki nim se mu tu nyame nyoma de atwe akra de amanyame na se mu amototo mu yonko hu aduro mo ye de ensem fata mo amode mu hu ekokọ adunsifo ho se ye nse wo mo na wongidi na wo soso wonya kese no na emfaso ban na wonya de afrim apostle to yes I nua meya and answer gospel musicians I nua ba just blessing wo for wo mecha na wo ka wo mo ensem no fa ensemfo bi etu edwa ema wo mo fam musicians no bi ka kra se de asem di tu wo mo fo no atwenyo and I mean fan tu wo mo fo fa tu wo mo fo yo mi wa kra ho ne me apostle aduma prempe misram obi antie mi Colossians mi ko tu a me gina so de tu wo mo fo Colossians chapter 3 verse 5 and 6. Colossians 3, 5 and 6. I want to make it in the 80 radiasim. Enti munkum muhu akwa ewo asase so no. Agamamo afidie yo. Akono nhyeso akono boni eni berebere eye abosumusom ye kan abosumusom a saa nyema obi a ye saa nyema ni bia no ye abosumusom yi okay unse saa life yi ensema awurade aka ni sisi a no ewo musicians no no correct no correct obo dwamamodin akono nhyeso obi otumi ni mba ba esem yensa da one day enya nasem what you say? Obebu onu so onu okoto mu kra na se be ma mfa no a oto mu na yinko yi oba na ka oto nu so gospel musician gospel musician oto nu eyi nyankopon aye na se wo ka sa asem a me me president grant me band no ese band because ogu nyankopon ni mu ase de ma ye hunto ye wi ase nyina ni o se enti me sem enyontofo eni mu amuwo mu hweme ni mu tie me no asema urade aka no me hwe ni ye ohun ubese wenu we ada no wenu we ada no wenu we dida and masam yeah the abo sesa just this time the whole world no ewu no including especially Ghana fornication ya bunu se e game bi omo se e normal e de mo bro fo amudi aba wiase no normal o de ti obi mi de ti no girl bi amene no ho boy bi amene no ho woni no ho sesai woni no ho sesai o sana ye date o chill date na say so a o ntimi nchirem because onu anu say ade a o ye nan enye enso o ye o dia se dia ba wiase nie e wo nwuntufuom e wo sinikafuom e wo mu itwasini ni abiadem ene wo mu so a ye ti wiase temamfuo no boys and girls e ya bai obi a one de okay akono nhye so be ma bi wo hono a why dey 2 days one wo ba na what night na wo be ma bi wo fi Monday ekosi Sunday e je se oni ma be se nsia da na wo badam na akoko kura so wo so bu kakra nkrama no ne ade kura so malif wo mo tena se dwen ho kakra na wa ukuta Bible ubo Yesu Kristo din e de to no yi Nyankopon aye na ne mema de da by heart rough na mema mo so ne ma ne da na no bi radio so akobi woto nyum no obo keyboard no mu ne ade ai station kono mi refie o se woni ai de interview ano e bi sa ne se ai na ma dido se na no da wo se o count to be 200 young man won we so 32 as 33 years ni be 200 and I know mother any ko any ya hu Solomon King Solomon na break record no so 700 and no twin person 300 concubines. First Kings chapter 11 1 down ni baba ku pe o otumi ni obi aso da correct and you ahoni otumi ni ma da dia fine
Ghana so ma ha pa ene yire ho me pese obi tumi breaking record we owi ase Solomon record no enya agro ene Ghana sika fon bebre wo se me yire mienu me no ma me ensa me mansia awo ni ma che o ma japade ne ade ene ko si se break media you betim so tumi break Solomon record no dia ene ntuna twen ne gama na obom jai na enyuntofo nyankopon nhira mo what because we are saying na say the okay no was it munkum mo akwa e was as it is a body no kill it so onkum ni pedua wo ya wontumi so nyankopon ni wo di ase on nya me chere yes and say wontumi so nyankopon ni wo si kum ni pedua no e was as so adwamamọ fa kunu afini yo fa kunu akono nhyeso akono boni ani birebire ya abosomsom wo si enunam akane no mutimu na munantimu kane nega yene ye kristo boy ye tonwumu ye mu tonwumu ne ade amutimu ye kristo boy na nka mo ye den mu yi boss abraham bi wo ba kristo mu na sete wo to kristo mu nwumu so a eno so se na aso baba se gwa de chef as no e chef as man ba we ntwa to onto wo mfo ntimi ba to tie Romans chapter 8 verse 5 to 8 na wona onam honam fam no adwene honam de na wona onam honhom fam adwene honhom de na honam adwene eyowuo na honhom adwene eyankwa ene asomdwie efisa honam adwene eyenitan a etan onyankopon na emfa no nhye onyankopon emra nase na empo entumi na wono nam honam mu no entumi so nyankopon ani wo di ase wo nam honam fam hwan sa nyema were ne yefe no honam adamic nature those people are carnal wo your flesh it we your flesh ya wo tumi so nyame ani me say we your flesh ya Christ is a spirit, God is a spirit. The Bible can John 4:24 say 23 to 24 or say God is a spirit, and they that worship him must worship him in truth and in spirit. Yo mate so asana asemjite eti me select God blessing any no to phone nya me pam chow mon sakra mo adwene osura ni na ben because Udi agura bon sam de obi call so obi gura ho yen obi ku ato atwere just like that. Bo say obi wo ku kura wo nam kura wo nwe. Wo ato atwere kwa se wo life. Enti mi serew. Anuanom ya dofo. Say ye di dwumadie nbesia. Na e gase ye to aso a ensam de nke bebere wo. Na so bibia wo ne mre. Enti mo hwem ni number nie 0544 262614 055 0544 sorry 262614 02070 200 11 02070 200 11 Vidamo say awurade nhire mo ontena ni mu kire mo na obia so dwie awurade mfa ndom no wo Yesu Kristo di mu amen. Amen. Abusiafo eye enkomotwetwe a ekọ so yi wadwentra efa ho unsu betimi ede aba e wo tuma GH your comment section so one subscribe to your channel na message so obeye like your videos na share for my abusiafo mia adoma no so say de nya upload video bia unsu so wetimi enya notification betimi follow yen so e wo your Instagram page @tumaGH_ aha ene di edwumedie no esie me amedi edwumedie ho cha memedi ene ekwesi kapa desene yebese hia makram chacha on se me catch o say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no monyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe a
na wobenya nneɛma pɛ a wopɛ nneɛma papa a wopɛ ahwɛ nyame hyira wo.